anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Mwiroreri wa Jos Kenya official YouTube channel ni doka rege thini wa chai ya moto show. Ni theri chini anage shikaji ta shangazi zu na adu a nyubare ajitaga the Kikuyu mistress na ure ni gukoretwo na kiha muthenya wa umuthi ni undu wa Pastor Ben gukorwo agitigwo ni beshte yake, yani murata wake wa hakuhe ni soso umwe akoretwo akihuruka ena miaka igana rimwe ria kenda au sio akoretwo beshte muno, yani mundu muno wa hakuhi muno me na Pastor Ben. Ndinariria Pastor Ben Muthee Kiengei guka wa Nairobi akoretwo akiandika kuhitukira Facebook account yake at 109 years old. Sosora habwa goi Murithi will only ask osio ne Pastor Ben daigwa hau ni haya arakoretwo akiuga atiri ati hindiri agia cereire shoshoyo oragia ati osio ne Pastor Ben daigwa. What follows is Jesu we onyedete ne ngorera hari we riria bara enene nowe uhonokagia Soso yo akoretwo ni aritaire eta PCA elder soso eta Rahab has rested peacefully at her home inigetheraine kihatha kama kwa ward in Nyeri County. Ewo ni gukoro Pastor Ben ena kiha kingi muno ni gukoro bese yake wa hakuhe, yani murata wake wa hakuhe ogwetwo soso yo ni mukoro miaka igana rimwe na kenda ari miaka eyo ni miaka mingi muno eyo takirathimo tugitakirathimu harige ni tundu tuguko mundu akirote akinyaga miaka 70 eyo ikoragwo bashi Joshua etagwo Rahab arakoretwo best mono wa Pastor Kiengei. We say that rest in peace best ya Pastor Ben, that is Rahab shosho wa Pastor Kiengei kwira uhuruke thayo Ngai arokuririkana na aririkane ona andu aku muno akoro akiririkana best yaku egwetwo Pastor Ben Muthee Kiengei guka wa Nairobi. Mwiroreri thie na mbere kwirorera account ino YouTube channel ya Jos Kenya official ni tondu maria mothe marakorwo makihanika thiini wa ng'enda-ini citu cia mohoro ni gukorwo ngikumenyithia nie ndi ta the Kikuyu mistress kana athari nao makinjitaga shangazi zu ndani ya chai ya moto show.